متا بشا دونزدمین دوی وقتی ده ایسا روژه که شمیه دناو داخلان را در باست بو. شاگرتین وی برچی ببون او دست بکرن سنبل چنین او خوارن. گاوا کو فریسیان او یک دید وان جوی را گوت بنیره شاگرتین ته تشتی که روژه شمیه نابه دکن. ایسا دوان وگراند او گوت ما و نخوندیه که داود چکر؟ گاوا او ین پیره برچی بون. او کت مالا خوده. وی ین بویره نانه پیشبری خوارن کجبو وی ین بویره چینه دبو. لی بتنه جبو کاهینان بو. ما و ده شریعت ده نخوندیه که کاهین دروژن شمیان ده ده پرستگه ده روژا شمیه خرا دکن او دیسا جی بیسوجن. لی از جوره دبیجم یکی جی پرستگه مزنتر لوره. اگر و مانا و گوتنا از رحمه دخوازم نگوریه بزانیا و ین بیسوج سوجدار در نخستانا. چمکی کره مروف خدان روژا شمیه. ایسا جوی دره رابو چو کنیشتا وان. لور مروفک هبو که دستی وی حشکبویی بو. جبو که ایسا سوجدار بکن وانجه پرسی. ما جایزه که مروف روژا شمیه نخوشان قنج بکه. ایسا جوان را گوت ما کی جوه که میه کوی هبه او روژا شمیه بکوه چاله اوه ناگره او درناخه. لی مروف هیچ خاص جمیه هجاتره. لو ما روژا شمیه قنجی کرن دبه. پشتره ایسا جزلام را گوت دست خود درش بکه. ویجی دریش کر او وک دست دن قنج بو. لی فریسی درکتن دروه او بهوره شیورین کو اوه چوا ایسا بدن کشتن. جبر کو ایسا بوه یکی دزانه بو خوشور دا آلیه کی. علالته که مزن دپی ویچون او وی همون نخوش وان قنج کرن. وی دوان حشک امر کر کو نبیجن او کیه. دا کو او پیوا کو بدوه ایشایا پیغمبر هاتبو گوتن بیجی. وای خلام من ایکو من بجارتیه. یکو از جه حزدکم او بدل منه. از رح خودینم سروی او او عدالت بملتان بده زانین. او پو ناچه او ناقیره. او تو کس دنگی ویل کچیان نابهیزه. چیتی که پرچقاندی ناشکه نه. او فتیلا کو دود که نا تمرینه. حتی کو عدالت بگهینه سرکتنه. او ملت و هیویا خواه بناوی ویوه گریدن. هنگی وان یکی جنویی کور او لال آنی با ایسا او وی او قنج کر ایدی هم پیوی او هم جی دید. تواهی علالت شاشمایی ما او گوتن گلو کره داوت اوه. لگاوا کو فریسیان او بهیست وان گوت او مروف به دستی میره جنان بلزبول جنان دردخه. ایسا به فکر وان دزانه بو و جوان را گوت هر پادشاهیا کدناو ویده دوبندی هبه ویران دبه و هر باجار آن مالا کدناو ویده دوبندی هبه نامینه. اگر ابلیس درخه دناو ویده دوبندی هیه. ایدی پادشاهیا وی چاوا بمینه. اگر از به بلزبول جنان درخم ما کرین و وان بکی دردخن جبروه که اوه ببن دادگرن و ایجار اگر از بروح خدا جنان دردخم هنگی پادشاهی خوده گیشتیه و نخواه چوا یک دکاره بکه و مالا میرخاسه کی او تشتینوی تالان بکه اگر پیشیوی گره ده هنگی دکاره مالاوی تالان بکه یکو نب من رایه لهمبر منه و یکو بمن را ناجوینه بلاو دکه جبو ویه که از جورد بیجم هر چیر و گناه ویل مروفان بی بهورتن لی لوی چیر کرنا کو لروح پیروز تی کرن نای بهورتن کی کو لدجی کره مروف گوتنه که بیجه ویلوی بی بهورتن لی کی کو لدجی روح پیروز گوتنه که بیجه نلوی دنیای و نجی لدنیا کو بی لوی نای بهورتن
آن داره قنج بکن و بره و قنج به آن جی داره خراب بکن و بره و خراب به چمکی دار جبره خواه تناس کرن هی نفش کورماران هون بخواه خرابن چاوا هونه بکارن تشتین قنج بیجن چمکی دوج تجبونا دل دبیجه مروف قنج جج خزینا دل خویا قنج تشتین قنج دردخه لی مروف خراب جج خزینا دل خویا خراب تشتین خراب دردخه لی از جوره دبیجم مروف ویجبو هر پیوا پوچ آکو بیجه دروجا داوید حساب بده چمکی تی به پیوین خواه بیسوچ و به پیوین خواه سوجدار بی درخستن هنگی ji Ferîsî û şerîetzanan hinekan ji wî re got: Mamoste, em dixwazin ku nîşanekê ji te bibînin. Lê İsa bersiva wan da û got: Nifşê xerab û zînakar li nîşanekê digere. Lê ji nîşana Ûnis pêxember pêve nîşaneke din jê re nayê dayîn. Çawa ku Ûnis 3 roj û 3 şevan di zikê masiyê mezin de ma, wisa jî kurê mirov wê 3 roj û 3 şevan di dilê erdê de bimîne. Di roja Dawîdê xelkên Nînewê wê bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî wan bi danezana Ûnis tobe kir û vaye yekî ji Ûnis mezintir li vir e. Şah Banuya Başûr wê di roja Dawîdê bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî ew ji wî ku jê dinyayê hat da ku guhdariya Şahrezahiya Silêman bike û vaye yekî ji Silêman mezintir jî li vir e. Çaxê ku ruhê nepak ji mirov derdikeve, ew di cihên bêav re derbas dibe ku li rehetiyê bigere, lê nabîne. Hingê ew dibêje, ez ê vegerim mala xwe ya ku ez jê derketime. Îcar tê û dibîne ku ew vala maliştî û xemilandiye. Hingê ew diçe, heft cinên din ên ji xwe hê xerabtir tîne ba xwe û dikevine û li wê derê rûdinin. Êdî halê wî mirovî yê dawî ji yê pêşî xerabtir dibe. Wê wiha bê ser vî nifşê xerab jî. Hê ku İsa ji elaletê re dipeyivî, dêw û birayê wî li derwe rawestan xwestin ku bi wî re bipeyivin. Yekî jê re got: Vayê diya te û birayên te li derve ne û dixwazin ku bi te re bipeyivin. İsa li wî vegerand û got: Diya min kî ye û birayê min kî ne? Bi destê xwe şagirtên xwe nîşan da û got: Vane diya min û birayên min. Çimkî kî ku daxwaza bavê min ê li ezmanan bike, birayê min, xwişka min û diya min ew e.